Kumawood TV, Amansane. Kumawood TV, Aba. Amansane, Yena Yedim. Kumawood TV, Aba. Amansane, Winyano baby. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedim. Kumawood TV, Aba. I'm saying for you, Damina say. And also, I da ofra oba de SCC. I want the Tommy mo at the amanema. And also, yes, our ha, your baby senior did you. Now, and there, your bowra in Suas life under young Canis. Yakoha Abraba, a war in Suase. Enti nipa betima konsuo na se ana nipa ntimi nko eya nokre ana anya nokre enti sunsum ho ana sunsum ni ho meka sunsum atema se eya spirit ho asem na meka ne ya bebo wura ne akwa akohwe de ekoso sa eya nokre ana asa anya nokre enti nanso yiwasum na obetensem last week me de abrante bi betena ha we Kumawood anas ana mde ne baaye obeka ne nsam o jagu say to sa enne o sababet nenya da je na tena TV no say portrait emfiri ho tie bi na nwura wadwenem ye wusu nyina manya ne se wutie bi keke eya adesua sua na nwura wadwenem na fa bi tu entima nsofo mema na mo pema no omientie de be koso mi amedi dwumade ho chia me ne medin Major Prophet Charles Major one. Moba Sunsumudia, the great oracle one, and one will be at the project. See a honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. So I say, when are you? Not a forklift, dear Dada, and only a Juma made the bed, Juma. Na mi betri and then chance in each channel. I am a day. I say, oh, tell me, you ain't a job, be a board and someone and your crowd. Or the way was if I took a damn fin, in so to a bonus shower. Chama Boko, dear. Me say, my pocket is down. At the international contractor. No boss on a mini buy. I was such a late in your tribe as a shower, roofing in Nanya. Papa, what that? GB1, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Alozinc, and you were self lock. Na ni nyina wo de ennyina nchen kakra. Say the abe bomus from kokra ne say you were embossed. Embossed. Thank and you. And also me to me the number embossed. There be we safe. On the board dance so papa. Ensuo to awie bo apetampe. Utim yeah utim de tim. Enti mo patches say me dan be say di mu. Ye free bibi re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama wo. Ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada. E say kala be na mo de bebo man me dan na match. Wo ye chameleon, wo nye chameleon en chen GB1. Nice one. Ye wo kala bi me kamechiro. Yen ko me mfa mo mfam. Obenwu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Tell it, see a honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. So I say, when are you? For you, Damina Sibu. Yame Shamo. And my text message line, I'm a day at Juma 0543 596070. 0543596070. When I'm a text message liar and I'm a day Juma
enti ubetimi a test na fabra de owo ka no test just test me pato memfrɛ ofra ye ntimi mpeke ana so ye audio so ye ntimi mmɔ entie enti just test wontimi test ya time chuku nanya abotre me bie phone line ne tumu a na so abomode afrɛ bi na eno no kasa metie ne de wote ne nyina ne de agum ne etie ho ne ehu de wo ho nyame enhrawo ya da ase abusia ana ya bawuram mencha ho kra na ensam no doso ana so ahwe aye ntimi nwie ebra bi sua enti sakon akon na pesa obeto airtime ne bi maya bra be so ya sene na bibia ntimi nkoyi because waso ye ode open ensam na tie ne ye pa ebe ye de no na bra no so aso enti mo amu hwe yen ne mo ne gie ho mra beto airtime ne bi emoye na mo meso ya sene na bibia so nya kama e da mo nyina ase mama invite my guest obane kase me mo akwa Meju so na ho te say Nyankopon na dum bibia boko ya do ba de ase Wonder Boy last week ena ya no di ahiamu ewo afidikase so ena asanso ahia bi o no correct Wonder nyame enhira pa ya da asese ya to ensafre na waba amen amen obi ankobeka so ma ode ho osie nanso wo de waje atum say wo ne ebedi dwuma mahwefo nyina so da wase nyame enhira Wonder ansani ya be sha ase no me pa to fa number 2 dwa obi be kase bi a enhye ho bi ana me no atra se ne ya hye ho na me pesa me ka asem bi e bi ana just program keke fa number ne 2 dwa na so obi pese ono di nkita ho ana so obi sa ho ensem no kwa akire a no sa asem ya ka anye bosem ka sa ni pa na timi eno adi nkomo na so obi ebi ensem so de akire me number is 05 04 27 50 91 Sa Sisubiu 05 04 27 50 91 when the Wonder Boy the numbers are and number or the edi juma enti say you adwen say bosem ka bia we enye just program o me nim ni ba bia ana me ne so yehye ho so ba bia madwuma na meye eno ono nso ono akoto na honhom mu eno wonim de yakoso na me se omra no meka bi nkyerɛ we life experience dia nkane ne yade aso tetibie yaso asa atesem no kra nya no kra ɛna de wote bi we life entity ne ye Wonder Boy obani kese last week yeshia no kra ya bo nsam so akodu ba bia o ka say honhom bi na yanka ne say oya black ana oya honhom tuntum na o ma me ya wafa ono ye fufuo ana so white na black no so ma me any around no we na dwen senko oba senko bekun senko be ode o no correct na ono edi aprapere ya do ya say uruvers umpoma yanka ne senka ne enkane yanka we ka ne sempoma no e say de na de ni bi ne de hye last one no do ya say na sha say papai no correct enti upie na efiofo say wo ya bodam ne ade na ebra saba no no extra girl di aprapere ya kosi say ubo ma me dia no si Jesus Christ ana oyere free ho na enu na tire no uso sa nso ye ya say ye di nkomo offer kakra na me pese ye de bibi ko wurawuram na me pese me di ka bisa efri ha sa angere a medre enti ahom ni nyina omo recognize Jesus Christ omo gini tum no kura Jesus nso no ni di wo underground ha na de etie ne say o de ye obi a no nka no krenchiro say obewi asimu a ye obi oginyame de obi onginyame ndi sa na spiritual world na tie but just say omo no omo nso mfa Jesus omo som to the straight angle through God no yes your boss soro ni asase omo nkosi debi omo mfa back pass there debi answer of akra debi emo akwa akra no ofaka the straight omo ye bo omo angels okay ebi mbaka say fallen angels but enye sa na tie omo tena bia ni spiritual world ni enso ye tena bia ni physical world that's it right. Enti sunsum bia yemfe ni won bia oye angel okay that's an angel no you need specific angel say
we mu di omo ye angels and we mu di omo ye abonsanfo ana bibisa the tie say on say we are seeing we cry physical world we obama you nipa bonini one the ne dia ankasa ne say ade en say yes wo twitwa ni nua na ntiri sa na tie wo spiritual world you be on ma or boni eno nkyere say nyankopon ade obo mu no onim say nipa ye oba be boni ana oso agye obi aba epe amano na etwable ni duru a wetwa papa no afiri boni nim sa na tie e wo spiritual world wagye obi apa amano o ma me kra o tiwias wo wu bebrebe a ontimi control kra ni nyina ana wo ma 5 a expect say 5 ni nyina be good that there be there boni that's it sanity spiritual world okay now say metie yi a Jesus Christ na ye gini di wo efom ha ana say ye wi ase ha no sa na angels no so nim no underground or ana say underworld ho Jesus Christ no that we na a full topic say ye ba sa issue that's it okay a full topic because we shall mean diverting from your question but what I want to say is that we shall my own Roma for some no you show my the moon mother lovely lady of the moon so I dare say I shall for mo shemini for mo timi I dare say pejo ni hwewiem ubo say ma me be the moon ma okuta kra that's it on your friend lovely lady of the moon ana huhum nipa bia na say Luminati and our occultism for beka say on the boy we are say because we dimu yes a basro angels ni nyina dia obi ani ho o tumi bia anka dem eni as ensuom asasi so odi obi obeda otimi oya hu madwuma ombra e bia no onim ani e wadi kanfo anya se misantie bia Goliath no so ku David no sanso ku Goliath sanetie enye se bia me honam sisanti tumi no obi ba ya che ntro ni mu cha me da bi wo de wakosere na wo de ye adwuma me so me de ade na abane me that's right Wonder boy and wo hwe ni abusia ena ya wonsam ka Wonder sese ai sadia o kan me mpese e be deviate every ye line na nam so wo say oba na netie no ekodu ba bi o tire wonsa bo oba no na oba oba ne wie no de oba wa sa hwere o maame no ya angel na ankasa wo wo no wa bi o say hwere na okay bibi tire o me mpesa me ya me de ma no beka me pesa o kan e wa fidie so ebra bo oba ne wie de na maame ne be ye the tie ne say we are discussing offline be atifo na hwefo beka say adan no mo nto aso na asese spirit no free so aseba ya onim bedi ese o sa akoye no onu akire obeye madamfo okay obeye madamfo chemba bi ote wa Accra Santa Maria enani na ekrefie nda so siwa oda so bam spirit ono owo underworld no owo black kingdom yes osaba asasi so ono ababeto efie no osie otoi nikas gum na ne fence one wa enti o insider you might not know say enipa won inside no and oni won so a won but every time we on and off was as so timi ko no aba e chemne no be father for na yetumi for say abayo na amene ne te no he no ma ammo no because oba de oni ne te say wo don ni kwan say wo ye na yaka de but na maso odin eni normal binti ya oni share mabufo last time anwumre bi ema me ko training sabon be 11 to 12 kasa se bi ba yentem am training sabon me training sabon na ma me ni pie mia me ma me bebre na friend Queen of the Sea ba ye kasa mu be kasa ma mu wata that's it ma mu wata na nye ma mu wata bia keke ayese da bia me kasa o Ghana na akufo adu dim so sama ame no ana di ensuo sofo nyina spirit bia ni nsuo ma on hye ma ame na se ba je se we beka se eni tumi a usumi black
because tumi bi ahye n'ase a Akufo Addo kra no ontimi mo obi ablabo emma no Ghana hanom ejina wu nipa ne so ana Nyankopɔn kra boye no nyo no bebo obi ablabo ama no ode ayepe ama ye ana nye no manyina nso ne fata ye enti wa utima no ahu de wa bebo ablabo enti enye se obi ama me ni di omoso nti oye Black Angel ana se bibi se ode obi apa ama no de o de ablabo be ye no na ode aye de on fanya na ba adibuo de omunyina ansal tu no. Okay. Eti maamini piano jono be 11 to 12. Me bo girl na instant na no buy no ka chem say obo mi din mi so asidin. Ende am de besie kakra. Obo mi so asidin. Ana obusa am say adan na metisa maso din. That time so de no crazy no maso din. Mi obi a me de me ntibeli. Me no omokra atem na me gin dia na say mi free baby say nti na me mbu omo. Although be yin ho afrije onum aba no abekasa yi ba wo kwa oboa over the sea etu obi ti fi obekasa e bi asem ameka etori a fine me bompa ye say e bi nto ne hu de we sitie obai beka chem sade ntin ma boje on na mnim se wada amabo no me boje on na mnim se ma bo no ade na maso odin sa ade na o sega ni mu ana de tie ne se girl no ne bapa no girl no omi ne ba o chem no wo no ne bapa no omo yetu girl no na de owo nso ase me pese din dem de besie because amafo be blatam chimu ze omo pedin no omo agina so de afre no ofie me ko ofie information be guarantee interview no bebre fefe omo bubo din de fe no so hom ni mfi omo ti omo ahyem se omo din de me mfansie kakra se de nipa ha wo ma adwen eti me bo girl na mamsa den maboni sa obi a wadan menyane no na mse onka fra na bibia ni ahwe no enjina ne ba na chi ana asisi what you say na mebo wonder wo say sa ma me no obi e no ono na ye ma me kan na say wo ma me kan ne wo ho ana ga na ne ti ono so wo ne ma me kan wo ho ono no din wo ho but eye ma me nwia me ma me nwia ne girl no e ma me enti e ma me plekope. That's it. Na say wa wunu na anu na say atwempna. De tie ni say obeka say wa wunu na anu na atwempna. Na ye kwan o mpese o mu fa age oni so a na o mu pese mi hu my originative home baby a mi free ankasa. Enti o de fa age oni so e de be frame no. De tie no no. Enti me bo age no ma me ba sa de no abo mi sa na ka che say ma bo ni sese bibia ni ha no engina ba akofo achi. Ye nyina ne mane ye enti asemba ye say make us say or some insert so be a menyeska amana buso. I'm say eh e dem me no me pato sabre no ayi ne ho adi eti se nipa nse so ana no o shege no sa time we yi ne ho aflige onim se ode no shege onum a mostly ya me bunu ana se me hu se tumi bi aba me nchen eti oyi ne ho aflige onum sa time otimma ge oni da na ge oni hu de e koso because de tie ne say girl ni hu de ekoso a ebi won mo be patch o na ma me nso na bufuo ne de this why ye de o ye awie enye say ebi a o ye de o ye awie ni ntin otamia na say ma me kra wutifia na papa wutifia wo ba etete wa e de a wo be kasema na say wo be tia no say de akra ne nsei sa na tie etimo obi enma ne ntiase no enye no bibi say wo ma me kra no o twen aso say no ma wo kra wutifia so wo na ba enya aso tie ma wa sometimes yes say utimi tia na kakra ana oga chem say me siriti so obi a menyeska na me bua de me ade na mtisa ade na me mbunu na like me metu no so na sida ntie hu ni dibre na da bi oba me ho ntie ana am so da bi enye saba asem na abantie so me sort no simple no jai say me siriti say ampa man sire because me first me nipa bi a ma adwene mu do papa ana ani ahon be nante na wa adwene mu ndo a untimi da bia o metwe aso ena obi o ni moti ana ma obo da bia na moti e bono na ese o ye fast what you say ese o ye fast to you asim mu say time o ka chem say me sire ti so obi amanyeska no se nya sire asembe ba ntimba that's it mu say me bodam ena o pese o ye me ana ka chem say da bi me sire ana osisa ene me nwuro me ho na me nhwa ade ampa me wuro me ho me hwe na me be ma shim offline
okoti ye tua wani mu yi na okoti na tua ayira aka ball no aka shwane nkoa na mienu na na asa na aka ba akopɛ shwa mienu no na ball say balls no dey etu na we inside ba do nsa fo ho na uhu round shape no nkoa ase de no eduane ni ho koti ya ne ko me ba ma ne ko obeso mu ana ka bi o so say tumi wura na aba na obeso dey mu enti na obi hu obi na okuta bodua na say ayibon mimi John Illuminati me o powers no yisre na ne na bo nsa na yira na bodua na yire be de why miracles tumi ne de ye ni tumi ne wo mu eni ye friend tumi enye de so obekọ abosom dem bosom si wanza na kokasa ye tem bia pese ye ko obi etimi ko na tem bia pese ye no kasa bi etimi kasa command me fra wa obeba because mo am dimu wow enti so kasa ho oh me ho mu because sebi o papa cry kufu adoa on say yeah unyen paketwa that's it but no be sure body no e ka say akwai do free hin na nsem o kan die for body in the fato nje o person osremi ana wa hwe abasara remedy oh da binya ni sa so be ka say oba kan gata me de no oba da be na no aye din o social media say ana say TV say obi di kai obi nso be sa obi no that's it entin am de David any Goliath there example David who show Goliath tenten pa David timikuna no say to me be change to me that's it na alright time o ma obe ma na yira ye no e de na si bi ewu o ma be ma yira ye no okoye na spirit be by or a doctor enso ase no eti se wi ase ye doctors ye military personnel ye bibia ye police personnel obi okonso ase de bia nim de mekan no ye enipa boy bra wa asase so the same thing the same thing omo bibia o any o teacher for ye wo bibia ye ohia ni won so ase obi oni star ye wo mo twi trog so ho ye wo bi the only asimu the same thing or difference o they say ho na fe ana ye ho no like technology some no omukọ animu because in the year 2014 as 2015 iPhone X Max year and abaswa hey na abaswa order da ma minua ba atobie ama me last born atobi wo ho ama me enti check atobi wo nsuo na se de ma e de ma me na me kwa me use no ho na use sa phone no use no ho no na wo ba za wo betimi dia babat on say akoye bibi se phone na ma den na wunya e be question what you say enti bibia de wo ya no adwen mienu enipa unse Xmas kutawa emma wias na nkwa de onya afun yi wei on bibi sa nipa ni beba na your secret is your power obi biara o hu mu adwuma bia ni secret na dia o eye na hintasem eni ni tumi what you say enti mem pese questions beba hunti eni wo ba do ade ato wa ba be simple wow chanete enti mami me kotie na ira no okoya na job akọ me friend pa no na Irene on the Irene metimi abondi because me dofo a opem asem na me nso me pe na asem spirit your friend Irene enti na me ka said the te owiase the same thing that te wo honum okay your friend or a medical doctor no on hospital bi bia wo honum e wo underworld or marine world or won bi bia won sikadi nya hiafo bi say wow oba ebe ka chem say me ma me so me hem so ma de enchem because me hu bibi say da wan sha menu maduro kra akume na no kra so because me hu bi da ebi so be ma prepare free ho apepa be ma te so uni be ma uni ko me say me sunya me ana am de ko tu obi en madam vu ofi on mo anyi kakra chem most on tb da on ana nye nani na hu anko anji ndi da Timi sunya ma be so the tell wadam for me de call ni there manage 12 something getting to 1 p.m. am continue to ye no to kuro be da ho ana say e ho no baby o asili flat e ho na mwa ama unhu aba no empo wa no aba na memkom aminkom na no na chenchene asili unhu hwe wo ho no ene hwa no sebi boss no hwa no level no ayepe ayese watu toilet ya wa sili so sana na aye that's why one wada ne ba obi tifia asema ameka me bompa ese betu obi no anje adi because wo mu nsem no
oba bonten be kase ya na nipa gidie no wa chire enso kasa do be je de nyini ende da bia on sa meka enti me suya ma jon ka chem se o me nto me boy beba ana me se beba sei ade ne ko be da asa ba Irene maso mu no se me nto boy beba e bo 4 awmache 4 ana mhu se twetweba ni nyina no nkoyo oda me nchen se de bibi entome na sabre na girl na ono na ti no waba ono no onim se me pesa Irene nti Irene ba physical no na esa aye chew dem wo enti no ono so da obi ono mi yi ade ne kire no e mo ka se obo Jesus obusam se de na ekoso na me say ni say me ball no ono so yes spirit no ono hu se wo be ma ne ko no ono so gina obo Jesus otiam se ish okay otiam se ish ade na ekoso me ye de me yam hye anam se me ko ball no say na ato me ano so oh me nkafra ne beba ti we da ha me de na me ndai ana Irene obesram no free so ase ba me de ono so ndai ne etiwo ana esunkun okasam ho amemfi no ti be for na mu se ade no twetweba ana omam de twetweba e ba correct but nemum eden no esa betu ya hobi o esa bai physical e bai na fe mani eza me sresre ana mu se ampam ni tumi na edition mu no afe na ma se ampa tumi bi na me na edition mu na enye da ya na se nya na sesem bi na ekoso ablabo no mu no enti e bai na emu ne hye na emu hye da nya de na si bi nemu ayemre no Irene bisam se ne kase ne ye na am se eye se de e bai mu na ayemre ana o se me fantastic me girl no oko me test ya the way na sitie no e be the same thing ampa me the test machine no ehun say de e bi kra be kan ho emu ye den an samam ka the first one na ebo ho no emu ye den chensa emu ye den chensa bibiri esanso ye kese che first one ye kese eno ho aduro onti wo hwe me na ohia bia so person be ma ye kese oba sebi white wall ho and now so person oji ade o be ma honom me wo hu nyina aka de on because e mema bu ma akwase bibiri ono beda o commerce ka on fama o dem o tena ka ma no de assurance o be 10 cedis nkwase abu frame message na mema we de message mi ni matem na typical am robbers aye meya o o ba mema bu ma akwase o e kageti akromfo e mema bu ma akwase o be so mo ma shi nyina o mo de yadro ende bebe we ba ma do safa ntiri wanu adua dane but kuta nyina o be dane ama yo aduro ne bi ndu achi nti wa person o hu bibi no frɛ number na am de two aduro ya wo kan be ma nso de we se be ma person o ji bibi frɛ ba ono do ni bi eno medem e wo ho but me kyerɛ be ma na ye bu mai kwase ada na asa ko kyerɛ bi obetwe na di condemn ma ne hwe wo de fa no to nche na menye me program say time I would test it or ban a hair, what test it not to say? Me testing ne be abekan ne mo ayedu nam ka kire o mo say eye say in the that's a cup and a case of conversa man nke be expanding nke be titwe I was there and some people are esro asami etia no kre ana ebosemuka me akra no na minjindi first na minjindi but eduru we na mu se ampa me kote ne yira na mu se da bi me ni tumi ade anhia na omuwura de mo ne me kasenti na me ese gidi enjindi on sa style no eti mo bi ti fie no ese onjindi a me doubt na na se me blame no too much sa na me akra na me a metie na me dwen ko si se me be ma eyira furu na mu se da bi me ni tumi ade anhia. Okay, and the time on na obema ne enyira ye no. Sabra na unya akwanya ko nsuo na se wa na unya nko hoda. So time no na me hwe no se video. Oba otimi yi ho kyerem se say na ho sitie. Na mo na nko hoda. Na me ntum me ko ho a na ye daim.
bebre wo sa tumi no okwa ebi apese okonsu ase obechiro se to singlet white to boxer white no ajo na ntwe ono ana ewe maamo tanwe na ntwe misro na aponchi bi debe ono ana ewe konfo na no achiro se oda obekọ no eno e normal ya haban bi a ye dig friends so de maw eno oda obekọ no but ya haban ya and ya me de besi kakra wo hia bibia no afre because ama be chira wan for am for be call by heart too much na say me pesa me call bi me dey ma ko o pesa o ko ese ohun ba bi kura wo ko because enso nya so ka so ko nso ase a no anso fiti a wo ko ayesa wo ko abrochire wo ko America ayesa ohun state kura wo ko no nso na se na se so ohun kropotin se bi a me ko Miami me ko Los Angeles me ko ba bi say e wa America ayesa ohun ba bi a wo ko ene botaya a wo de ko ho na se obi hwe yen obeda no se yenim se America enkura abobo yi e wa ati asfo asase so na nsuo mu obi nko hoda beda no se ensuo yi so ka so ko underworld one mo a ye okuro bi ya friend no Kenya se ene okuro bi ya friend na adwumam ene okuro bi ya beda no ho eno nti na am say friend because nye bia na wetim dey atupia sa ana hunhu masem no code da bi so enye nsem nyina na hu no spiritual world dey say the bible ntin what you say nti ankesa ankameka chiro mo do nti time a okote na yira na chire no a ebaaye no emu ho eyada na otim copy ensuo na physical eno me ha ma me no say me pese me di nipadua no eba because da yenu mabre ana okachem say me maami ankasa on de mebondi because me maami Selisa ono so ohima minua pani eye ohene wo ho nti menti na meka say enye kasa bi keke onso obi wo konsu ase akonfo adusifo asofofo ye na efri ho me wo ba ho kra me sa ewo aheni efie te se nka ye waba Ashanti region ye wuro otumfo mimi di akunya angasa wonso ase o ntimi nye ni packet wa bi keke no mabetena no wonder boy oh yeah me ana min kasanzo me ho mi di ade ma ne ye wonso ase o me kingdom wow minua pani eyo hini sisi am no kasa onu so metimi abondim because mi moja ye friend Ken Azara asikyere ne ende me nkyira ase ni pay every pay asikyere no any long live life na ese ni nkwanwa Azara Ken Azara obi okonso ase bia opeso ohun akone kobusa ne se ni nuane Azana na ma midin ma bon mi so ase Azara ne Azana mimi so ase din ni Azana ana ono nso de Ken Azara mimi de no ye wealth yedie ana ono nso de ye enkwatenten ma kire machiwa ma kire o machi yesi ye tumra ye kire sie that's right me person obi o ye spiritual person bi na say ye hu maduma ye research for machi say Ken Azara ena Azana omo entem te say ni nuano na ampa na asa de na ekoso tina metro say nso na odo konfo bi ubetimi akọ keke ba wu ni dibra wo honom wate ase ye ne ka say kofi fu ebi o mutem bro no so edos nti wan na wo frɛ no wate ase eti e wa kan de de ka ho e de frɛ no no wa kyerɛ say nipa so ma si poten na me frɛ no okay na eba say obema na yira ye na chi na wo ka say wono ma America say opese oba underworld opese odo honam say ba underworld wono edi akwan be so na ma do fa ekwan e fa so ni enie me namo washroom mi dware ana o ka chem say me pese me ba odi a mimbie me nsem te se de abo yebo Yesu asendua no na me mfa me nan ento me nan yem sei na me kan words bi yes me mfa ento me nan so sei na me mbie me nsem okay your words bi on ma and me private yi me ntimi mfa nto abontin because e bia wo kana akọ a wo akwaji tumi wonom de abeya asore me mfiu kra me nkan no abontin ana me so obi kasa words no kokopi on mo betimi asa ba bi ana ntimi ma bi and de gina ma me no so say untimi fiti pla ko penko obi fie bum sa wate ase obi woni dem ummago no anse hwim no awuram na akọ no abo naked na say o ye bibi ehia na o de ade na apese o kire wan fa dibo ama no ana ye be wiasem akra so mfiti preko pentimi nko palace a otumfo ye wuro otumfo ntimi mfiti preko this a wo bolete
na appointment letter say yes o de snap ni ade ko hu ni say bi enne me pese mbe hu yewura ansa ne ama okwan saa na tie enti no ma me ya se ba won sam na kan na to so no na o ma west bi ya seka me kan west na mu yan sa me pio so bi a hwe Aladdin a movie toys your movie ni ot the way Aladdin aye no sana baby a mimi kopie nso na se e okro bebre wo ba baby a mimi fili no e ho ya ahimfie ni ti so bi a hwe Aladdin da ni movie na ni toys da the way Aladdin aye no ye see sa buildings no sana na baby am kopie ni ti wow ana mbusa se e hemfa na mi fie wo ampa mi kofie ko hu mi nuanom ne ade ma me ni je that time me the body ni nyina na ko ma yire fledwaye ho se de ye wa yire duro a amanfo nim se ye wa yire duro no ma yire body ni nyina akọ am na kan so ni se adwaye ho enti ebra wo ko na sha atare anase no awro no ma awro me ho no ma awro be the naked na ko ani ase no mo nyina ho oh there be on say e cold nam the cointi mi ko pie ma mi no straight what I say mi ko pie fie straight anza na esiesie mo de ma be fa krom hey sana tie e code ne de ko awusiafo ana ye tie nsam wo ye ensu asen komobo ana na me no mi no ye boyi oba de nshrawo ma me fa akwanya wo so na me nton ade akra ente me bie me phone line no me bie abomode ana frɛ aha medical catch us say eye adisua enya atebidie ensam a wo ka no ebi aba sound say o wa bodam as below the belt as we dey nka ho nya no kore do obaje de beje de onyine nso anyine na da bia me catch us say woni bibi na obi ka bibi a ye fiti prakopa enkasa nya no kore na mo wutie kwachire na osue mo ade aha wo so wo ye nipa obo ade ma otumi ya wa ade bi your friend discernment spirit discernary ade sen asama nipa ne kan no kore anasa nya no kore edi bi no boye oso pa fato na ebobo na agbo na se okokopie ho a eno de wa wanka so asem abusuafo meko GB1 asoye GB1 Industries omo ya adwumakuo bi a omo siesie ho abo omo ho yo ma yo ma dwen se omo ba beboa Ghana fo especially omo sisi dan foforo GB1 say de hia no so akoto asase wonya to asase ni we na ma carpenter ni usi dan na carpenter ni nya de nua na gusu wi a edi esese ba otiri mo aye GB1 Industries fi se omo na timi pod dan so e dan ni si won ma na ehome uno dan no a enchance bi won mo etimi bo na ahyehye na ye sai bi sometimes utimi ye dan na obi sasenti we nipa na boss so wu se de ethnicity e kwa omo fa so bo mo enchance so no ana omo dan so ehu abusuafo asama make real bo mo dia na uno mo ni nsa wo so na hwa de ebi nto da be kasa de ye kan busemuka GB1 ni kuro bi aso mo kuro bi e fe na akom no ebe office so anasa e wo office road baby a custom barrier no e hono ma na GB1 Industries no e wo entime patcho so pese unya wo mo na no mo bon komo a ebi akom no kura woni baby e wo ana office kura ni baby e wo me patcho na de bisa phone to kwai anu nti na kasa kasa no ma e wo yi anasa kasa trofo e wo yi me patcho ma me fa number ne ma wo 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and 0243 577283 0243 577283 when the GB1 Industries omo a number omo de edijuma bomo de na frɛ omo e ti omo ahomam na bre bi abafri bi ombefa omo no obedi nkomo me da ase me pa cho me do medwo 1 aso ye medwo ye sunsum nipa ana sunsum asam ne ye kan sunsum sam ye kan de onim o kan se obi baji achinyi fi se ebi nto ne da wo hunu bi da wo share spirit da nka abo say yes ensam a ye kan nyina sa enye bosemuka me yim pa ma asanka one day ka spirit fi bi nyine ho adi kakra bi nkyerɛ kwa won twa ne ho mfo ne keke enkyerɛ wo de nko mra da yim kra ne nka wo hu sam nye easy bibi sa wo abusua medwo wo ye sunsum nipa ono de odi sunsum akase ne nketoa ene di dwuma ebi ana pe sunsum bi de abo ho bra wo ye sofo wo pedom wo ye sofo wo pani e de ehunade se de wonder boy te a wo wani odi hunade yi wo pani ba bomode enko ba bia wo ye sofo eni no enye izi so obetimi anya bie major de otu no ho asi ho ebi nsi wo wi ase da so obi se bra na bra beje spirit major de otu no ho asi ho se bra na beje spirit
bɛgye honhom na fa ne bɔbra abusua wo yɛ bibi na sɛ honhom ta kyerɛ wo boa wo ɛnyɛ adwuma I'm telling you wobɛtumi akɔ so ana obi agye wotumi afro nsɛm bɔmɔden ɛntena sɛ mo obi mfa ase ka nwa nanka tutumrika na bra medwa so yɛ sɛ lockdown da roma yɛnyɛ asɔre bio na mo bɛtumi agye major number na na twetwe nkɔmɔ sɛ si ya me na ɔkasa yi o friend lie a mede to dwa ya maame bi bɛfa major yere no no emu na nimtia ɔno na bɛtumi ma green light no ɔno ɔkasa major nso aso ate pepacho number no yɛ 0553 011926 0553 011926 ana 0272854387 0272854387 when major and numbers are what they edit dwuma but what they are frɛ yɛ no ntwetwe nkɔmɔ ɛbɛboa wo abusuafo ebi ya na wo hwɛ me sɛ me sɛ ɛna me bo don komi sa lockdown we dey don komi nko a hosit don komi wo yɛ sunsum nipa na pɛ sɛ ɔba ya homa trofo ya na sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛtena show yi so bia abusuafo ɛkwanya wɔ hɔ Kumawu TV wɔ akwanya bebree ɛde ma asɔfo ɛba beprechi ɛde ma sunsumfo ɛba bɛda ɔmo adi ɛde ma ɔmo ba bɛbɔ advert ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛtɔ ɔmo adwatɔdeɛ ɛwɔ fidie so akwanya bebree wɔ enti ma biem sɛ ma tete boɔ no so koraa wo de ɛyɛ alaha bɔmɔde anagye numbers yi na wo so frɛ sɛ de wonder boy ba ha yi wa metena akwa ɛde mpanin sɛ yɛ de agya akwa ne yɛnya no kwa gye numbers yi na bɔmɔde ana frɛ ne no oni nkɔmɔ 0200 603 0200 603 and now 0553 011926 0553 011926 and now 0272854387 0272854387 numbers me yansa wo yi na ofra obetimi anya yi ye no atwetwe nkomo ye mu akwanya na so abetena fu wa na wa ne nyina eye wo dia na so aka de wonim e de ache wiase abusua oba de nhyiraw medase wonder boy na mami misaw time a wo sha adwaye a wo ma meka se ba won sam na ka na ato so na recite words bi no sabre no awro ho adwaye no ma ro me wo hu ya se okopie ensuo na so and that's the spiritual word wa kwa kopie wo so kopie wo ma me fie prakope e de esiesie ho e ne do fa krom na e ho no krom wo ho sa ka kwan so wo ho ka se fe kra ka bi won me ma hada ba ye de ebeba ye wiase mu anum physical word angels ne so yusu ka sa de yesu yusu ye omu yusu cars omu yusu nkraman ye obi o konfi abu dogs ni ade obi o oil company mesi obi o de say ahwefo be frɛ obi o ye sunsum nipa bia bete de mekan ase na obi akɔ marine world bia nim de mekan ye wo bi bia o hot serious but onu enkanim no ekɔ animu like omu way of technology ni ade no ewu animu chen living no ekɔ animu si at for the da bia yi ye papa ayi kantanka o ka se Ghana for yes Ghana for ntie na so pam no ye bibi yeah what you say otaka na ye no de ye ti ase on ye kosia technology free ila enti abro mo do fa krom no ade ya ne de na ohunu no oh me wu street ne so de mu yen say efin pa e de fin de oboa na obi tinkan na oto ball egu ayim epum ni ade enko ho masa mo na esa boa no sa de bremo mo enko ho e de ko enso mu de ye kwan keka ye fa ho e de ko e ho fe papa major e ho fe aye se nka nipa bia hu uko hu obi no hu de we ababo ablabo e ho hospital nyina ho bibia o ze medical kasem ho adamfo ahonhom no ankasa na yare ko hospital na asesen oh on say obi te honhom na omo ye nyankopon abode ne nso bio te say ye nipa se de yare a ye ko hospital no what you say ye wo hospital say nipa no yare a se okọ ye honhom no enye honhom bia na otumi se o kama ne ye oho dabi honhom bi didi bi achi wow honhom di ebi didi bi achi according to but Mr. last question what's it spirit bi wa underworld obekọ na ni fie nkraman bulldogs ni ade oh mo girl bi na nko na nka me ware no ni dim mi de besi akra oba me call ni fie say na bulldog da on mo no nko na te o oil company wo no underworld on
yɛ ɔmo nso hunu sika ɔmo kenkan sika oh ɔmo kan sika yɛ ohia ni yɛ obi ɔto a ne ho kyerɛ no yɛ ho yɛ ho saa no na woyɛ kɔnfo anaasɛ ɔyɛ yi na akɔgye a saa tumi no ntumi mboa wo sika ɛyɛ azan na ɔde ne bɛyɛ ɔno ehia ni wɔ hɔ ohia ni nti how so obetumi ama sika so nso bɛma wo so ehia ni ade woni bi ɛyɛ azan na mo de bɛyɛ adwuma because although tumi ni sɛ ɔbɛyɛ biribi sɛ nipa nhwɛ flashing money what you say me mbɛsi mɛ divert akɔ motia fam yo motia for mo yɛ azan on the entronko na odi saa no konfo kɔgye na ɛyɛ azan adwuma na ɔno nso bɛyɛ yo honhom wɔ mari no ɔdɔ a oni bi what you say nti ɔno ntimi ma wuska abusuafo me da mo nyina ase me pacho me da me ho aba da me ba me bia me phone line atum na wo so enkomo bia wo so person na yɛtwetwe bia no wo so ne yɛtwetwe ɛfa de yɛ kan ho asɛm ya ɛna no de no kɔ bisa ho asɛm a yɛnyia no me pacho me da me ho aba me da ase Charlie, see, honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift dear dada. And only a juma me the bear juma. Na me betri no and chance in each channel. I am a day. I say, oh, Charlie, me in a job be a board and someone and your crowd. Or the way was if I took a damn fin in so to a bonus shower. Chama boko dear. Me say, my pocket is down. At the international contractor. No boss na me nua buy I was chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye Papa what that? GB1 yeah say rain go away come again another day. Unsa na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock. Na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abebum sonko kura ne say ye wo emboss. Thank you. And you me the number emboss. There be we safe. O the board down so papa. Ensuo to awie bo apetampe. Utim yeah utim bi tim. Enti mo patches say me dan be say di mu. Ye free bibi re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so. Esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi abi me kamechiro yen ko me mfa mo mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV amansane yena yedimu. Charlie, see, honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift dear dada. And only a juma me the bear juma. Na me betri no and chance in each channel. I am a day. I say, oh, Charlie, me in a job be a board and someone and your crowd. Or the way was if I took a damn fin in so to a bonus shower. Chama boko dear. Me say, my pocket is down. At the international contractor. No boss na me nua buy I was chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye Papa what that? GB1 yeah say rain go away come again another day. Unsa na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock. Na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abebum sonko kura ne say ye wo emboss. Thank you. And you me the number emboss. There be we safe. O the board down so papa. Ensuo to awie bo apetampe. Utim yeah utim bi tim. Enti mo patches say me dan be say di mu. Ye free bibi re-roofing. Sa re-roofing no. Obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check and that I'm sure for me for course best sexy me for more course and a patch a doctor but the panel in argument
Bọ̀mọdé afẹ́ n'ẹjọ́ òde. Wọ́n yẹ COVID-19 paneẹ ẹ̀dìpẹ́ n'ẹjọ́ òde. Ọba àdé ìtura. Wonder boy. Mẹ́jọ. Mẹ́pàtó ukó nsuo n'ase wọ̀. Ukó hunu àti àsefo ibi a wọ́n wọ̀ asase so. Ukó hunu bi sa ẹwọ̀ hɔ. Ẹwọ̀ ẹ̀hyẹ́ bi wọ̀. Bebree mi ne ẹ̀yí yẹ́ ẹ̀nyà Castro bebree sí wọ̀ wù. Castro wù yìí. Wàá ba wọ̀ hɔ nom akora no 4 years. Obenya 4 years this year. Bẹ́ẹ̀ma. Mepɛsɛm di ntin bɛto dwa. Asɛm a wɔkɛn. Oh, mɛjɔ. Kɔhyia Castro. Me suma mi ekɔ frɛ no. Nti na mka sɛ yɛ ba marine world a menye nipa ketewa bi kɛkɛ. Daabi. Ma suma sɛ yɛ mo nkɔ frɛ nipa asoma si na wɔn so wayela. Sɛ na sitiɛ. Ɛma ɔno abɛ confess say. Ɛka kyerɛ m sɛ say ni say. But the way adeɛ na kɔ ɛndeɛ ɔntumi ma biem. Ɔmo hyɛ me last year sɛ wa amadeɛ a na ɛsɛ wɔn ma biem. Nti Castro deɛ onwui ba ɔte ase ɔbakɔ sɛ Kenyatta yɛ interview bi sɛ ne birthday Castro wish no happy birthday no cred is a true it's true Na ɔde phone number bɛn na wish no. Oh ɛndeɛ obetumi de lie bia ɛnyɛ sɛ bi o ɔwɔ nsuo n'ase na ɔwish no obetumi abɛ lodge o hotel no awish o ebi a Kenyatta happy birthday owia hotel ko no hu no sɛ wɔyɛ ne Castro na anaso mu no. Oh te say no Castro no true fact wom ne say eso otimi ye transformation make transformation a Otimi dan no. that's it te so otimi dan ne ho because ono ye kwadisre no what you say te say me amete yi otimi ye transformation abaifo kura so omutimi dan ne petetu ana ye otimi ye transformation you say ya when mother granting sa powers no otimi ye transformation Ya anti Castro underworld. ọwọ underworld obi okonso asini na Ni ko hu ni bi. oh mẹjọ me ne na atena se adi nkɔmɔ ka kyerɛ me sɛ nka meka bi na wɔ mu a nka mmeka sɛ hwɛ no maame anyɛ na ayie because ɔmo yɛ na ayie a ɔbɛdwen bebree sɛ like yɛtwa n'akyi kura anaasɛ biribi sei ɛbɛmo na adwendwen akɔ so Eti sɛ ɔbɛsa ba asase so bi ɔna ɔmɛ. ɔba ɛnyɛ sɛ ɔsaa bɛbɔ o ɔba by say no anya powers of transformation ti Eti ba wo ba otimi kɔ no ma me fia no. oh there be on coffee oh there be any coffee I'm be phone line no 0200 When me phone line me dey di ma ofra me fa o. E fa so me that. on timi coffee because nipa bɛdwen bebree Castro yɛ we be betiatem on saa no ɔma no we be hu na Castro yeso a Emu ankasa atwa no ho su. they say there saa na ayɛ enyo ne twa no so the secret is that bebree yɛ sunsum adwuma ba ɔmo nim deɛ nti a guy free ase say na tie on ne girlfriend ɛwɔ hɔ what you say ana girl no na girl ne ba girl your friend Rahina ukɔ nso ase a Castro girl ne din no bebree nim ne din ɔyɛ sunsum adwuma so nim ne din enti na me kyerɛ sɛ me oba sunsum ma me ɔgɔrɔ your friend girl no Rahina ana Castro ba ne your friend Kahidi Castro ba boy no obenya 4 years this year de tie ni girl ne te hɔ na otimi ba ha na Castro nso timi call but Castro kɔ na no call no na nye too official enipa ni hu sɛ ɔkɔ hɔ ba na asɛ bibi sei ana girl ne tena sɛ ebi a me hia me boy kra no show o nya time ma me na girl no tena ase yɛ plan ready sɛ ɛne ɔbɛba bɛfa saa strategy na ɔfa so ɛde fa no kɔ yɛ no ɔbɛba bɛfa so ɔbai ɛne Castro ofie ɔmo pie kɔ baabia asamoah agyan friend say party bi say ɛkɔ so ada baabi ɔyira no baabi kɔ ɔyira me feeding kakra ba I think say ada oh major good evening aha honom no yeah major so Opani kase udi no baabi akasa free. ma tani u kono ata wa wa ye jata wa nia Eja te em coin. madam no ba cho bisa no ma me say obi peloto number e ho akwankyere ne say obi tu de nye too sure e ho akwankyere me the number betu ja me wi anu afrɛ me why sa we de ka tin bisa no ma me akampe pa Eja to so the number betu. me wi anu afrɛ me why Osi loto number. yo Obi peloto number no ho akwankyere. ya ho akwankyere nye obi a spirit bi a ne tim maloto number nti na obi bɛyɛ konfo bi ma ba nso ba akobɔ ba akɔ amɔ eti se hello Opani kase udi no baabi akasa free. yo improper gazing No worry. no worry yo ha na anyen opinion na tamale kanu eja ninye ni chim kapere the dental fee sasba na to bekane
Proposition where another the man or one time matter. Another able to make anything. And the one who is to my son, no, I can't mean anything. In one argument. I don't know when Yamisha Papa. Hello. Hello. Hello, Medo. Yes, sir. Medo, Abwajini Wakunda. Hey. Oh, Medo, Yamisha Papa, no, you made your Obama, Ghana, man. Bisa wonder boy, mommy say. Na coronavirus yabe. Ya say, omune de bayana. Na so omune de baye be koda bin. Okay. Uni nya me nyejuma. O se makonta we me anka makonta. O se mbisa say coronavirus mo na mo de ba say anya mo na se mo na mo de ba be koda bin. Coronavirus. Hello na. Chema me answer. Hello. Ala pachona, yale abai mo nya no adwa mai. Hello. Pacho, yale abai ubenya no adwa mai. Hello. Yeah, hello. Yes, sir. We did baby akasa free. Me pacho family conscience me kase free kepa. Your brother conscience. Pajan. Hey. Wow, sana ma me do to here conscience. Nana pacho me kalo to number me nyebi. They say we are me dem number be to dia. We are the number be to dia. Na na di lot of mo. People are the conscience. Okay, hello. Bejo. Hello. 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 Me pacho do just on hijack you know console me pacho bad dey no to swam me. Hello Nana. Hello. 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 Yeah. It's one them they tell. It's on the Debia. Yes, I thought. Okay. Because of the weather now, you intimate me back up here. Wonder boy. Major. But contesting Mr. Say. And so as upon the coronavirus by. Baby. That's all that they buy a back on a bay. They are telling saying yin so as for. On say we have no angels in the dorsal. Your angel go India. Okay. Say we are saying 20 years we are no rotating. On the sacrifice 20 years bia esu pie back say no ma sa angel no na e de sa ya le buy o India your friend is saying ni di we to me fanto because won mu yas no major enye bibia na e keka no pau sa what you say wo e bia no obi tifie no kobo sa din me pese bia o how bi be ba o so na asese enti tweben obi onima de na as we di kan answer no abusa the way I ensure you na ma sunlight in your basa pacho for number no to a problem be here obia or how obia from 0504 27 0504 27 5 0504 27 50 91 says should be 05 04 27 50 91 problem bia say we oba who pesca free bema ho bema who pesca free oba bibi bia all way round framing number and what they do bia no lotto number bibia free wa wo hia ne bia bomode an e free no wa wo hia ne bia bomode na dey e free no me pa to se number na nso Wonder boy now here no abomode an friend Wonder boy. Enti na ma to me bo ase ama wasi ne number no so saa. E me friend me to me say me pe Wonder boy number. Me pa to me say man dey ato dwa bi o. Se wan fa na friend me. Se me fa Wonder boy number ma wa me nya emfa ma o. Enimi tirim. Wonder says should be. My number near 05 04 27 50 91. When the Wonder boy the number or the edit ma. Nyankopon shout. Me da se pa
abusuafo me fa kwanya we so na machia na na chapatra hene ohini boy boy dwuma ena me ko chapatra ne na ohini mu a ono ato pampim wato barrier say omo obi anwura ne kuro nom wo ye ho wo nwura kuro nom wonu agina barrier no 24/7 na chapatra hene na me pacho me ma opia nyame ensure ba ene dwumadi a wudi ne ho abusua sanke nya ahemfo ni nyina timi yese ya kamifi sanke o man ke bako anim ti na chapatra he me pacho me dase akan tv for me da mo nyina ase e wo na dwumadi a mo ne me di ye ho me da mo nyina ase afa me chia me ame na yebi asafo ahemfie e na yebi edi ne dwuma na me chia wo na ya akuokon oye otumfo asehene sepa asehene kese ba akopɛ na me chia wo ana me ame na kusi ono so ye sokoba petuda ehene na nyankopon hira abusua me ame di dwumadi ho chia me din Major Prophet Charles Opokudako Major 1 ena me be sori ahoma esui anasa afidi esui oba sunsun de aframe the great oracle 1 oba de enso obibia me de nchia kase ya chia me ame so ma me be kimi chia wo afre me chia me crew sister Augustina sister Loretta ena Mr Kawachi Mr Kobe Frank ne mra na de Kawachi ne mra na ya me de pa u bobra bi ya Kawachi ne wo se won na bu achi no o mo hwew ena me PM Mr Ochinozo 1 brasa me nyame enshaw me chia me manyina ne titire me ba akua da ko a true love nyame enshaw abusua me chia mo nyina bye bye tale ti ehoni ade papa akata wan nice one I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua e ba ya wo se chale nsuo to a be se shawa roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra se dia be bomu sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obekọ modern no ama inspectors edi kan akọ check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchen ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV amansane yena yedimu tale ti ehoni ade papa akata wan nice one I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say